Nishike mkono Bwana. Niguo maundu moima kaunti-ini ya Laikipia igongona-ini ria mathiko ma seneta GG Kariuki uria ukorirwo akihurukio gwake mucii mwena wa Rumuruti. Thengia gukorwo ni ihinda ria kambeini, mutongoria wa bururi na munini wake ni maigire uteti keheri-ini na matongoria ateti thiini wa igongona riu ita njira ya kuhe Kariuki gitio kia muthia. Ni igongona-ini riri mutongoria wa bururi Uhuru Kenyatta arutire mukana murumu aria marahotomia ugitiri cigo-ini itiganite na makiria ikinya aria maragagia muingi na kuhotomia thayu mwena wa Laikipia akiuga nimekwoerwo ikinya irumu ria kiwatho. Na ninatoa onyo ya kwamba kwa wale ambao wanafikiria ya kwamba wako na haki ya kufurusha wengine au wako na haki ya kuiba mali ya wengine au wako na haki ya kutisha wenzao na kuua wenzao, mujue ya kwamba ni ndoto munaota. Nigiri ati thirikari ni kuoya ikinya kuri aria maratabania tharikiro ta iria borithi atandatu moragirwo muthenya wa iyo, akiuga nimekwoerwo ngangambute. Na hata kama ni nini tutawapata, hata kama wewe ni nani tutakupata, kwa sababu lazima Wakenya waishi kwa amani na waishi pamoja. Uhuru ni akuranire GG Kariuki ta mutongoria wa andu othe utarari na muthutukanio wa ukabira na utarakorokagira utongoria. Kiongozi ambaye hakuwa na ubaguzi, kiongozi ambaye aliona kila mtu tukiwa sawa kama Wakenya, kiongozi ambaye alijitolea bila kujiuliza ni nini yeye atapata kuhudumia wananchi wa jamhuri hii yetu ya Kenya. Mweneni wake munini wa mutongoria wa bururi ni agathiriirie Kariuki gukorwo ari mutongoria uratiite andu a Laikipia, undu uria igite uthondekete history ya bururi na makiria kaunti-ini iyo kumana na uthii wake wa nambere. He was special. And let me say that when the history of Kenya is written and it doesn't have a paragraph about GG Kariuki, then that history is incomplete. Mutongoria thutha wa mutongoria maitega kunyita mbaru ciugo cia muthamaki wa bururi ciigie thayu o makigathagiriria Kariuki ta mutongoria njamba na mwendi andu no na rita muciari thiini wa kiuteti. All to discuss about peace, how we can conduct ourselves in a better way. He was a man of deep thought, which people, if you did not understand him, you will wonder what it is that he was always talking about. Na irita nyota ya kunyotera utongoria mwega ihinda iraya, muru wa nyina na GG Kariuki aiteka kugathiriria mutongoria wa bururi ihoya riake riria heo kanya kanene ga gutungatira bururi uyu. Mwaka eno erari ya kwibundithia ta thoguo uteti. Eno engi ni wira uguturutira na ungiaheo engi 15. Nigetha ukirute wira mwega o riria wa umenya wega hari utaroi ukiuga umenye wirwo ni wanina wira na wi mwanake uguthie ku. Mukana uyu wa mutongoria wa bururi ukite thiku imwe tu thutha wa maabitha a borithi atandatu kuragwo na ngeri gukorwo makigurario uru ni mitugu ya mahiu.